Karbi Anglong Autonomous Council pen Amreng la pen Kopili constituency along ason kaching thuramo kideng. Delhi along autonomous state ke hangdam jia phan sikala crazy rasuri phoke batangka pen special train ke rong. Phuluni pen langteng ahiti an contractor pen black topping atawar ke selama sai ke oi thekti. Cardom Card News at 7 along penili Willarbon Krupi Nonar Jekta Birtang Ton Pen Karbi Anglong Autonomous Council Pen Matijong Kripli Arni Amreng la pen Kopili constituency along Akimia Sai ki claim Japan long ni long thoma dima long ekisom Karbi Anglong Autonomous Council lak phokem special packet atangka pen Matijong ni phai Kripli Arni Amreng constituency arlo lamba pathar along piso pangre hemtun mate Viva Bhavan ki kim Japan long e sompon Chairman Horen Singh Bay, EM Jagat Singh T, MEC Longki Timong, Dor Singh Ronghang, Rina Terang P, Ram Singh Timong, Lapen Pawan Kumar Atum, Kachetong Angbok CM Tuliram Ronghang Si, La Solong E Somlo, Halapu Kopili Constituency Arlo, Keroni Charia Lipen, Mailu Atawar Kasalam Japanta, Long E Som 2. Council Special Packet Lakhong Kepatang Kapen, Nawai Bill along Multi Unity Poki, Dalan Kikim Japanta, Long E Kesomasai, Klempon 2. Delhi rong supia long autonomous state ke hangang tong kachipi dam Japan sikala crazy rasuri phoke batangka pen special train ke rong birta pherang ke pen Card News along birta nang pale Delhi ke damji aham phang pen hemprek mati autonomous state apartment mati jong krepli arni adap por phai sir kebra achitima por pen dipu pen Delhi safdar jungan kapale Japan special train pen bar tanglo Mingkan hongkep susai Karbi Anglong arat la penelsi lara to makari halak apa plan damji pura pini di furong sekitar station par or Stefan Teron menon pe klangpon po lahelo non difu pen dilian laso kedam Japan itu thap ma jia train lo mate jontor montoran dharna ke to jami phan pini kachisi kachedang ki bar ke cheng lo di noi tum phek molong po Kerong akari kiding mate special train along Bangsuri hini Dokayara Delhi ke dunjia phan amen tathabrinti hemprek alam pen Delhi ke damji arat matijong inkora hini arni si hemlong thu nang cheleji special train pen Delhi ke damji arat aphan raikom ke piji aphan Maligaon along ke do North East Railway a general manager pen along train station along ke do Saipura pen railway ke ton kelang Saipu aphan laso puthak pachini mek etlo puta birta long thu Nona Phong ahem prek ke hangdam along Kanchas Dikom KSA Karsa KRA pen Anparta KLNLF Jakas BJP Congress Kuya Dimasa Hamphangasong Dimasa Student Association All Dimasa Student Union Lapen Jongjung Abang Phobang Phia Tumda Chatong Dunji autonomous homework ke to support ase aro BJP koise je Ratna Singh ahi homework koise elkatoni homework koise bikin gatter open meeting to koise jo meeting to koise je bhator সংবিধান আর্টিকেল 244 যেটো কি আমার দায়িত্ব কার্বি আংলং জিলা রাজ্য দাবি কৰিছে সেই দাবিদাটো আমি কার্বি আংলং দাবিদাটো আমাৰ বিজেপি পাৰ্টি আৰু বিজেপি চৰকাৰে সমৰ্থন কৰে যোগদান নকৰা এইটো প্ৰশ্ন উঠে কিন্তু আমি সমৰ্থন কৰো যেটো সাহিত্য সেই ৰাজ্য সেইটো আমি অসমত বিভাজন কৰিব বিচাৰে অসমত বৰহম কৰিব বিচাৰে অসমৰ ভিতৰতে আমি থাকিম কিন্তু তেওঁলোকৰ যেটো নেকি ভাৰতৰ সংবিধান যেটো আছে সেইটোতে আন্দোলন কৰিব গৈ আছে Phuluni pen langteng hitian arjing klo pen rada tumka chileng ki sung theklong si sarkar pen sika kuti photang ka pen panong si black topping atawar contractor tum pen kasalam pona sai ki oi thek tik pusi Card News along langhin phulunia hawar pen cherok to abang phupen birta nang pali Phuluni pen kilometer kretroxian kahelo langteng hitian kasalam pon black topping atawar asai ki oi thek ti
Tuwar kasalamate black topping ke pipon kang artekti. Amparta bitumen attack ki pikyong ipigajok. Arlong kipitang arlong anta klang etlo. Lasi, rong arada tumpen kachuning ripon ke bado contractor le claim sitami, pamisen pen claim tunang jipusi chuning ri. Ate laso tuwar ke ladak ke do arada tum achithilo. Chojor cholen, lo charlie au sumar kedam kevang, kiso kyoni ho chepon chewan, lapen hiti borwa ke dun punon, laso tuwar ancholo pusi, rada tumpen ningji. Pini laso tuwar long, kibunay chokchila, atinili tum tingkreng biarong arar tumsi pen pulung tibung rong arar tumsi nili tum chuning rilo aso tuwar ki pini ke bonai ki chok chike la pulo tuwar ke bonai ki kang ar pen ajoini pini pangso tuwar kang ar pen ajoini si pini tapan nili tum komplain dun lo la pen nili tum chuning rilo madu contractor madu le claim dun abang fu sitami pini la so tuwar kipamisen mate pathar ka parthat jet ye panchini tum chuning rilo Non selampon bom atowar laan set asai ke oi ke arisi nini aphanma matangte ningkani sivet aphanma puta rong arada tumpen karjupon pado athe sarkar penta apong ke towar kasalam aphan nangpi ver thek the lase badua contractor setame ave kirui selam tu vek nangji puta rong arada tumpen tuning report. Group Center CRPF Kharkuti Penta Matijong Isipen Matijong Krep Ho Arnian Swachta Pakhwara Talondun Pusi Card News along Birta Nangli. Swachata Pakhwara along Pachetondun Pen Towar National Highway Kotkotia Hiti Baske Pasang Adim School Ahem Seka Chelang Ahem Hehui Adim Karko Karpek Amo Deng Pen Kapang Teramo Papleng Pon CRPF Group Center at DIGP Sanawas Khan Lapen Keja, Swachata Pakhwara Amo along Deputy Commandant Per Mohammed Dr. Suraj Lapen Okpran Kelang Asai Kam Asai Patum Chetong Dun. KPLT asong pen kachi apkang tona keder langso dera achor kachi waya puthak KPLT asong pen ningtuk kachipi. Matijong ni pai crepe player ni ada porpai player por malom jaipong hawar KPLT kachap kang tona song along kedars langso dera achor kachewa jo KPLT kachap kang tona song pen ningduk chepidun si KPLT chairman Dondri Kramsa pen nomatia hawar KPLT area commander Sri Tungjang aphan chetoy dun si labang so kisunga sailok sanghan pen asonson kinang so da hormu kera pipa jerdun. Card News sa perangke Robin Bepen ng Kapale Abierta. Card News at 7 ang bangkilapan si Kang Ton Poniglaw, live up sa Card News channel, Dome Takmik Kurwang 2.